थौबाल वाम ताबद लेब मल्टी स्टोरेज मार्केट बिल्डिंग पुन नमथखरे म्युनिसिपल काउंसिल दुकान मपुसिंद होंदोकनि खिलब खंगनखरे पुंगनि पुनिपांगी जनरल स्ट्राइक द तंपाकी मंगसागी पुंसिन साउंड सैथेंग पिखरे रिलीज लम मियामबो लक्ष्ननब पुलिसना होनबद तिया गैस का कापखरे NRFM की बॉम्ब साब मियोनि हाइना पुलिस न फाजन किबा मंगी हाइब मियो असि JCLPS का मरिया मतल नेतबद नतना मसक खंगि हाइना JCLPS अमसुंग सेप्रम इबोबि अमदि MLA मेगा चंद्र मसान लाले हाइजबदगी रिम्स की थबक लेप खोंगजन हंदोखरे मयाब कुरुमजरी अदमने मेरी बस इंपैक्ट न्यूज़ ने आइस तकलम श्याम कनाइन हाउजे पुंजा से फावबगी मरबा पाव मयाब द पिजरी थौबाल वांग ताबद लेब मल्टी स्टोरेज मार्केट बिल्डिंग पुन नमथखरे म्युनिसिपल काउंसिल ना दुकान मपुसिंग होंदोखिनब खंगनखरे हाइरब बिल्डिंग असी इंग्लिश नि 16 दा हानगी थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन वाई बिजियन की मतम साखिबनी दुकान कुथरागनि थोय लेबा बिल्डिंग असी फॉर्मली ओइन संगाद्रिंगै था अहुम बरिगी ममांगदगी दुकान सिंग असी फमनब हौरखी मफम अदुदा दुकान फंबी नुपी अमना फोंदोरपदा दुकान सिंग असिगिदमक्ता थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल दा लुपा लाख मखाई डिपोजिट तौखरे हाइरब बिल्डिंग असिना नमथरपदा मिपाइबसु फावी अमदी बिल्डिंग असी सिदोक्तुना अनोबा बिल्डिंग अमा साननब अपील सु तौरखी लमदमादोंगी मियोय अमना फोंदोरपदा हाइरब बिल्डिंग असी PDA की बिल्डिंग डिवीजन की मखादा लाखपा फंदगी सिम्प्लेक्स कंपनी ने सारमनी पाउमिसिना मफम अदुदा सतुना हकथेंगना यंगसिलुबदा हाइरब मार्केट की बिल्डिंग असिबु फाननब बोर पाइलसु यावरमदबद नतना थेंगनरखी क्वालिटी कंट्रोल तौबगी ममिसु तारमदे संगाद्रिङैसिदा मयामना हिंनबगिदंत फमदब यादबनिना अखोय नोमनिनी सुरे हमनरे बिजेनजु माजु करी हाइन मरी लेनरोइदोइनो सरकारना थादरगा बिजेन लौरगा साबनी ओपनी अदुबु यारगा दे नौनामुक सिदोगा फजना सानबिरो अदुगा अखोय फमजरगे इसा इसागिसे अदुगा सिगी मफमजिदा सादबिदा सेमगा फमबदे अखोय ngamjararoy मणिपुर की लुसिंगबो ओइरिबा सिना याम सोप ओइबा तोरे मपान IFCD की याम रेस्ट्रिक्टेड जोन ओइरिबो मफम अमदा लुपा करोड़ के आचंग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में साबदा मणिपुर की हेड ऑफ द गवर्नमेंट ओइरिबा इकाय खुमनिरबा केंद्र की लुसिंगबो ओइरिबा सिरि इबोबिना मसिदा अया पिथोकना हालमबसे मसि प्रजाजिंगबु नुंसिबा नते मसि हाट के तबनि ने कमेंट थमजनि मयाम की जिबा ओइजरिबा मयाम जु हिंगन बिउ याम थुना कंस्ट्रक्शन सेमजन बिदुना तोबियो खबक खुदमक्ता क्वालिटी मेंटेन ओइना सुबिनबो नाकलमरमदा थौबाल वाम ताबद लेब मल्टी स्टोरेज मार्केट सेल नमथकी हाइबसी पालिब लेंगाक असिना क्वालिटी कंट्रोल तौदी हाइबदु मयक सेन ताकले हाइना थांबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA कुमुक्सम जोई किशन मारल शेरखली वाफम असिंग से MLA असुक यमदा पांगथोकिबा प्रेसमिट अमदा MLA न फोंदोकिबनी जोई किशन मखा ताकिबदा कैथेल असि करम एजेंसी ने साकिबनो हाइबसी थिदोक्तुना लेंगाक असिने एक्सलमता लखतबा असिदा अंगप फावी कैथेल असिदा बोर पाइल फुबगी मम्मीसु तारमदे करी मरमगिदमक्ता चीफ मिनिस्टर न कंट्रैक्टर अमदी एजेंसी बु कन्नुना थमलिबनो हाइना माकना हंगलकली मसिदसु नतना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर न चेयरमैन ओइरिबा MDS की डायरेक्टर सु मतम लोइदुना रिटायर तौर फावबा सर्विस एक्सटेंड अमसुंग री एंगेज तौदुना तोलोब अदुम पीरिबा सिना ताकपदी लेंगाक असि करप्शन हारे हाइबनी मसिगी मतंगदा BJP न लुसिंगदुना इहवम लाप मतमदा लेबाक मियामना सवत पिनबसु मांगना अपील तौखी कैथेन सारिब कांगबु असिना मखोई ना मी अमा हाट के तौरम बनी हाइबगी चार्ज तौबम थुई करबे एजेंसी ने सुबनो करम्बा डिपार्टमेंट यंगजिनबनो हाइबदु गवर्नमेंट असिना थुना सेंगदोकदबनी मणिपुर प्रजा मियामनसु असुगुंलो मयामसिदा BJP न चंगसिनरिबा इहोवसिदा सपोर्ट तौबिदुना इंडिया खुदिमक्ता तुदुना मतंग मतंग खुरानबा सरकारने न खंगलाबा गवर्नमेंट से मणिपुर दगिसु अखोय पुनम खुचनरगा मरु फंगना लंगथोअसि ऑनरेबल CM ना मागी मसागी केंद्रदा मागी प्रजा मयाम हाट के थोरांगब केंद्र की कंट्रैक्टर हुजिबो एक्सेल लौखतना मान कोलगा लेबेबसे मदु आर्ट हसि करिनो सिना इन ऑनरेबल CM दा हंगिंगिसि खोमद्राम रतनबु वांटेड लाउथोपबु यानदब फोंदोक्तुना CM की JSC न कौखिबा पुंग निफनिपान की जनरल स्ट्राइक ना सवतपो ओइना मियाम ग रैली सटखरे मियाम लक्ष्ननब पुलिस ना टियर गैस अमदी स्टन ग्रेनेड काफखरे मसि नोंथल पुंग अहुम खारि हेलक पदवाइदा सिंजमै खा खेत्री लैकाई मोंखांग लंबी थोंगदगी ना हौदुना मियाम की रैली अमा सिंजमै खेत्री लैकाई तमन लाक्तना खोंगमन मंजिल फावरगा थुमुथोंग लंबीदा लाखी
ꯊꯨꯝꯕꯨꯊꯣꯡ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯄꯨꯔ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯊꯣꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯈꯤ ꯔꯇꯟꯗ ꯋꯥꯟꯇꯦꯠ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ILP ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯨ ꯔꯇꯟꯅ ꯁꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯦꯂꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯊꯠꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯟꯈꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯇꯤꯌꯥꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯁ꯭ꯃꯣꯛ ꯕꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯦꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯔꯦꯂꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯇꯝꯅ ꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯔꯇꯟꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ OSCꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯈꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯃꯨꯛꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤ ngasi police na tiyaga skafsin na tangkai ki baduda miyo mari soktana Jennings Hospital laikanari soklaba mi adugi mari adugi manungda ani abadi oxygen thajinduna laikanari police na tangkai bada soklaba miyo sing adudi Singjamai Khetri laikai dagi Thinguzam Riki sai taramapan TS BMA sai yangkai Samset Sabam Thoibi sai yangkai amadi Tentha Khunau dagi Sapam Indira sai kunma thoini Makoi Marigi Manungda Samsi Sabam Thoibidi discharge Taukure Taudu Asiki Matang the GSC against the announcement of GSC LPS leader Komdram Ratangi convener Thangjam Subhasandran Haikibada GSC LPS ki convener Oiramba Ratanbo wanted Lautokpa Handu Haiduna Miam the Santi on release Pada Police na Tia Gas Kapsinduna Asopan Nangan Masipende Release Sanaba Mangzonana Ayaba Lautan Sapani Adabu Sinjamai Pukramam Lerak Amadi Sinjamai Thongkhong Yorapada Police na tear gas kapsinduna tankai kibani miyamna sangsilliba khongjang asi landam asigi yellow missing kananaba amadi maralaitaba lusingba amagi mataka siriba maral handoknanabani adubo police na kahenba thong satharibana Manipur laingakna kok sagadaba khongjang kaya lauthokpa tawdana GSC na sangsilagani haiki ngasi miyo yani hoji unconscious ta lady oxygen thajalaga aduga amana akhoi operation tawri operation theater da aduga amana na mapangaga akhoi sumaina tawraga lady ado si akhoi tasena yam chathina nungaite akhoi condemn tawe masigi daita khudimo Manipur sarkar amasung akhoi police department na pubige do bani ago akhoi na changjali ba khongjang ji jo akhoi personal agenda nate lekai gi nate aduga mara lejaba leba gi luchingma Manipur da ILP gi exit chana lo haidana laujari amabu wanted lautok pasi magi wanted si hantok JCLPS ki hanage convener Komdam Ratanbo state government wanted lauthokpa miyamgi ihobo na thainana batawa khongthang ni haina ILPS ki ihoda laikidraba Sapam Robin Hood ki apokpi Sapam Robita na thamlakli wafamasi Komdam Ratanbo wanted lauthokpa ki mayokta semki ba JC na lauthok ki papung ni panipan gi Manipur ban gi sarkama oina lamlong thongda miyamgi lambi thingbagi khongjang ama sanction kiba aduga mari lenana phongdor kibani Sapam Robita na hai Manipur in a land permit system sanalo haibagi khongjangda mahaki masanupa thawaina pontha pikre miyamgi asaw iho ama laki adabu miyamgi apamagi ona tainabada sat government asina miyambu lusingduna ILPS ki khongjangbu lamjingliba Komdram Ratanbu wanted lauthoki masim yamalaibak thibani sat government asiyamgi apamba khangna landam asi yellow missing kanjanaba ILPS landam asida sanalo haina Sapam Robita na appeal tawraki Nakalamaromda JCLPS ki khongjangbu sawalatuna miyam Imphal Ukhru lambi Pangai lambi Sengmairong amasuk sangak phamda lambi thingki kholau kaya laubagalena himen sen semki JCIP gi tamola tan bawda wanted lauthoise irang se gi na thaina bagi damakta moina tawrakpani adubu mama ina pende adubu tamola tan gi suju wanted lauthoise su atuba matamda handokpigu adu wataldi mama mapa khangde am khangde paja mayamna ima pa leiba lamdangi mayamsina soidana thongang changchalakani ihona thaina ba tawbiganu Nakalamuramda Joint Committee on Inner Line Permit System na sangsilakpa khongjangi saruk ama oina ngasi miyamna mafam kayada wakadi famki Khurai Nandebam Puthiba Community Hall da Khurai Nandebam amasung Khurai Puthiba Laikai gi miyamna wakadi famki Khurai Laringmam Laikai dasu Laringmam Laikai amasung Laifam Khunau apun mamaira paibina lambi tangkhai thingduna wakani fam sataki
वाकनिफम द सर याके बमियो सिंगना लंदम असिद इनलाइन पामी सिस्टम सनानसी हाइबा मियामी खोलाव असि लंदम असिद येलोमी कंसी हाइबनी अतोप मफमदगी लाप मियोइदा अथिंग थमसी हाइब वाफम नते मणिपुर मियामी खोलाव असि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुसन्ना लंदम असिद येलोमी सिंगबो कंजबामदी ngak senna होनगी हाइबनी मसिद अकाइब करसु लैति हाइना थमलखी मणिपुर इनर लाइन परमिट चनहनबा हाइबसी अखोय यलहुमी कंजनबा इंडिजिनियस ओइबा मी गई लैजनबा फुरुप लैजनबनेबा हेक्ता मोइबु हेक्ता तानथोअजी हाइबा नते इंडिया दा लैबा सिटीजन खुदिमा मफम अमदा हेक्ता लैनिंगबा मवंग लैनिंगबा जगादा लैबा याय हाइरगसु त्रिपुरादा त्रिपुरी मुटखिबदौना मणिपुरी हाइबा फुरुप से मणिपुरगी मुटखिबा याय अदुना इंडिजिनियस ओइबा लो अमा सेमजनबा मोइगी परमिट अमगी मखादा संघनसी हाइबदी लो अमगी मतुंगिना मोइगी लैबगी अकंगनबा मतम मोइना लैजरगसु मरम चाना लैबदो अदुदुनेबा पामजरीजे ILP na line pambe system chana lo haiduna ngasi maksu manipur miamna lambi thorok ta tholok tuna yamna chawwa ihoma sagali lambi thingli machi da miamna wakam ni phamli miamna pamli ba inner line pambe system chana lo haibasi lamnam masi da punna khuna minar ba chingmadi tamgi yelongmi si kanjasi lamdam masi goi ba adugumba system amma thamduna lamdam masi gi yelongmi si kanjasi haibani adubu मियामना पामलिबा इन लाइन परमिट 60 मसी लमदम मसी दा चनहनगद्रा नत्रगा चनहलोद्रा हाइबगी चरांग ममदी हौजिक सु मियाम की मफम दे लेरी कैमरा पर्सन बिश्वजित नामर पुंगलोइना पौदम जरबा भक्त तोम पेक न्यूज इम्फाल जेनेस्ट्राइड्स की मनुंग सना तांपा के मफम कयादा बन सौगत सिंगना लंबीदा उवा इलेक्ट्रिक पोल फाइजिनबा तया मई थाबन सिंगबा खोंजंग कया संगसिंदुना असरवो सिंग थिंकी जेनेस्ट्राइड असिना मरम ओइरगा लंदम असिगी मौसागी पुंसीदा चाउना अकाइबा पीख्रे इम्फाल की मरुइबा ललोलिति की मफम सिंग ओइरबा ख्वाइरमन कैथेल पाउना कैथेल अमदी थांगाल कैथेल थोंगदोनकी इम्फाल की मरुइबा लंबी सिंगदा लनाई की गाड़ी खरा सेबा नतना पैसेंजर पुबा गाड़ी सिंग अमता सेनखिदे खोंजंग असिबु सवलदन तेरा सापम लेरक नोमाइथेम लैकाइद नुपी कयाना वाकनिफम संगसनकी वाकनिफम अदु तेरा सापम लैकाइगी मेरा पाइबि सिंगना सेंदुना सथकिबने ओरिपोक बासस्पति लैकाइदसो खोंजंग असिबु सवलदना वाकनिफम फमकी वाकनिफम अदु ओरिपोक वुमेन्स एसोसिएशन सिनाम लैकाइ मेरा पाइबि सिंगना सेंदुना ओरिपोक बासस्पति लैकाइगी कमिटी हॉल द सथकिबने वाकनिफम लोइसिंग अदुना रतन की मतद वांटेड लाउथोप यानिंगदे मणिपुर ILP सनालो हाइबा खोलाव कयासु लाउकी खोंजंग असिबु सवल अदुना लांगोल के लांगोल निंगथौ लैकाइदसु नुपी कयाना वाकनिफम खोंजंग संगसिनकी मफम अदुगी नुपी कयाना सरु याकिबा वाकनिफम अदुदा मणिपुर लैंगाक पैरालाइज ओइरे मणिपुर ILP सनाहलो रतन की मतद सिरिबा मराल हंदु हाइबन सिंगबा खोलाव कया लाउकी पोंगनी फुना जेनेस्ट्राइड पो सवलदुना थांगमैबन असेंबली की मायल थांगमैबन असेंबली लंबी डीएम कॉलेज ममंग याउना मफम कयादा मैरा पाइबि लुप अमसुंग क्लब सिंग की थौमी सिंगना लंबी तंखाई थिंगदुना वाकनिफम सथकी इम्फाल ईस्ट की ओइना खोराई थोनिजम लैकाई नंगमैबुंग तेलिपति लंबीदा यामलबा मियाम थोलक्तुना वाकनिफम फमकी लंबी थिंगकी लोनना मणिपुर पुलिस न कोमद्राम रतन की मथक्ता वांटेड लाउथोपलिबा असिगी खोंफम हंदोओ अथवा मतमदा कंडीशन अमत याउदना मणिपुरदा ILP सिस्टम सनालो हाइब खोलाव कयासु लाउदुना मियाम खोंजंग संगसिनखी कोमद्राम रतन की मथक सिरिबा मरालमदी वांटेड लाउथोलिबसी लौथो हाइदना वाकनिफम फमलिबि नुपी सिंगदा लमसांग पुलिस स्टेशन दा पोस्टिंग ताबा सब इंस्पेक्टर अमना बॉम लंगसिलुरा हाइना हाइरमी हाइबगी वाहौदा इरांग थोके तौरुरे इरोइसेम युथ डेवलपमेंट क्लब अमसुंग इरोइसेम अपुन मेरा पाइबि लुफना सिंदना इरोइसेम जूनियर हाई स्कूल ममांगदा वाकनिफम सथकिबने वाकनिफम अदुदा मफम अदुदा लेरिबा नहा अमसुंग अहल ओरिबि नुपी कया थोरक्तुना सर याखी वाकनिफम लोइसिंग अदुना रतन वांटेड लाउथोखिबगी मायोक्ता संगसिलिबा जेनेस्ट्राइड सगवतुना मफम अदुदा लंबीसु थिंकी JSA against anti-tribal bill na lalaba jun kuntaruk nomaising numita ILP gi bill ahum gi mayokta sangsin kiba khongjang gi numit sahum ni surpagi thauram pangthuk lagani numit asibo landamasi daladiba search amadi fellowship singna mass prayer pangthuktuna mapung fana phan bina basir lamada appeal tawrakli numit asigi mapung oiba thauram lamka da pangthukani hairi
आईने थिंख्रब लालुफ NRFM गी बॉम साब मियोई अमा फादुना वहंग पोंग सथबदा JCLPS सगोलमन माइका ये पब्लिसिटी इंचार्ज ओइबा मिसक ओइरमले हाइना ngarang media gi thong Imphal West Police ki SP na phongdokiba adu yimpham yaudab wafamni haina JCLPS ki convener in charge B ke moirang sana phongdokre mahangna makha taraduna JCLPS ki oina sagolbal unit haiba leite faraba namairapam mangi haireba mi asisu JCLPS ka mari amatalenedaba natana masak khangdi haina phongdoki SP na JCLPS ta shirleba maralasi yaba ngamloi JCLPS ki yawasibo nathainanaba aron agenda ama leirabara haina laubagalena akan mamong da kandem tawi haina phongdoki Sagolbal area JCLPS ki publicity haiba ama leite aduga sem gi basu leite JCLPS ta government ki side gi police na adugumba mio ema chenare haina charge tawrei bese aikoi JCLPS ki makai dagi masi aikoi ne yaba ngamoi han mamang thakta aikoi JCLPS ki convener oiramba ratan gi mathakta chu wanted lokthokku matamda process ama loina ma kanthoga 24 hour gi manungda khudakta heta aikoi wanted lokthorokpagi thabak kaya amachu leigre mari makhong samnadaba mio ama pusala kanda JCLPS aina paksalakpase manpur government gi natraga police department gi aronba agenda ama leirabra haibase koi chingnadaba ngamde irebak iramdamse kanjana widam ka changgilliba JCLPS pu lana uhunaba koi chatharakliba thabak thong singase masi matungda amun tawidana JCLPS ki maikaidagi appeal tawri Nakala Muramda ngarang Jun Kulumdoi the National Revolutionary Front Manipur NRFM gi mioi ama bom ga kon na fari hariba yure mamele kaidagi namarapam mangi alias yai mahariba mi asi NRFM gi mioi nati amasung lubasig mioi amataga mari lenadi haina lubasig Information and Publicity Secretary Sanajawa Maite na thadorapa seulaman hairi NRF gi bom pokhaiba sing mangida Thangjinba chumdaba maralni Manipur Police na NRF ki mioi khara gi ming panbada chauna asoiba lediba asina police ke thaurang amagi makhada mangi hariba mioi asida maran kaya thangjille haiba takli loinana ILP gi hongnam thanaba police na pambai kaya thiri amadi siznare haina serul asina phongdorakli Manipur government na Manipur da labor political party sing aduga loinana aikoi tongan ba Manipur da leminariba bill sibu yaningde haiduna mayokta changjaliba dugumba furup sing asibu chu makoina yaningdriba du kadawai dano karamba matang dano haibna chingba mayam sing adu tatok tajin tawminabagi tanja ngasi faw lawdaba masigi mathakta aikoi yam akanba ihau kaya ama sam sananabagi damakta government na aikoi da invite tawbani aduna maram warga aikoi gidi hujik changjaliba khongjang ngasi chu aikoi lepa naidana changjali Hausa matang swada breng matang luza ke Manipur sumaling ko tong ipaw sung ni koi brek tigam na jara ke impact news po miyang ta lebiyo kuirabagi tungda punba sinoi sumi madi kari tore lale mage se double strengthening sing pumali mangonda piu double strength liver tonic lipsap DS lipsap DS double strength liver tonic kuirabagi tungda punba sinoi sumi madi kari tore mage se double strengthening sing pumali mangonda piu double strength liver tonic lipsap DS lipsap DS double strength kuirabagi tungda punba sinoi sumi madi kari tore mage se double strengthening sing pumali mangonda piu double strength liver tonic lipsap DS lipsap DS double strength liver tonic kuirabagi tungda punba sinoi sumi madi kari tore mage se double strengthening sing pumali mangonda piu double strength liver tonic lipsap DS lipsap DS double strength liver tonic Breaking news talam sari makata pa pawda ngarang Jun Kulumdoi the National Revolutionary Front Manipur NRF ngi mioi ama bom ko na fari hariba yuremba mele kaidagi namarapam mangi Alice yai mahariba mi asi NRF ki mioi nati amasong lub asigi mioi amataga mailenati haina lub asigi Information and Publicity Secretary Sanajawa Maite na thadorapa serulaman hairi NRF ki bom pokhaiba sing mangida thangjin ba chumdaba
Maralni Manipur Police na NRFM gi mioi khara gi ming panbada sauna asweba leriba asina police ke thaurang amagi makhada mangi hairab mioi asida maran kaya thangzil le haiba takli loina ILP gi hogim nam thanana police na pambai kaya thiri amadi sinari haina selo sina makhada na fongdorkli Manipur government na yellow mi kanana ba anaba bill ama semdana lakli assembly mi famda pass tauna ba thabak ama ta huji fawba paikhatta ba asi GSCLPS ta achauba ihau amagi barton tawbani haina GSCLPS ke convener in charge BK Moirang sana fongdokre ngasi segarot ta leiba GSCLPS ki office ta pawmi sing unaba mada BK Moirang sana pawmi sing hai kibada bomb sabada sangma masak singalunna police na fakiba namerapa mangi GSCLPS ka marile nei haina thorali bo wafamasi ratan khomdrambo wanted lauktok tan ihau namthana ba hona bagumna GSCLPS na sangsileba ihau asi na thaina ba government na honara bara haina singna ba poi haiki Mahakna makhatana Manipur miyamgi oiba ihau asida kanagoma kharana GSCLPS ki mingbo lana sinabiganu hainasu miyamda appeal tawki lonana yelomi kannana ba ihauda laikhedraba mahiroi Robin Hood ki ningsing numitsu laliba July 9 da pangthokani haiki amasung yelomi kannana ba sangsilaba khongjangi sarkama oina laliba June 13 da mahiroi singa oiba bike rally amasu satkani haiki Manipur government na Manipur da labor political party sing aduga loinana aikoi tongan ba Manipur da leminariba bill sibu yaningde haiduna mayokta changjaliba dugumba furup sing asibusu makoina yaningdriba du kadawaidano karamba matangdano haibna chingo mayam sing adu tatok tajin tawminabagi tanja ngasi faw lawdaba masigi mathakta aikoi yam akanba ihau kaya ama sam sananabagi damakta government na aikoi da invite tawbani aduna maram warga aikoi gidi hujik changjaliba khongjang ngachi chu aikoi lepa naidana changjali Mega Sundra Masana Lale Hajabadagi Rims ke thabak lepagi khongjanga du hadokre ngasi ayuktagi mausagumna rimsta ana laying ki thabak hokre ngarang nongthil chief minister Okram Ibobina lusingba cabinet minister Singh rims ki director masung superintendent amadi rims nurse association gi musing galonena mipam pangthoki ahanba mifamda MLA masa yaudana wari sanaki adubo yanaba purakpa ngamkide tungda MLA masa yauna nongthil pumari makhairum tabada amuk hanna wari sanaki maduda government ki maikaidagi chief minister na lale hajaki lonena MLA Mega Sundra Masana Lale Hajarapadagi Maikai Anigi Marata Yanaba Purakibane victim oriba staff anida asoyangam thokaloi amadi tungda sigumba thaudo asi amuhana thokaloi haina government ki Maikai thajaba piraki panbai yabadi thas ki hauki patang kunma thoki nimidangda MLA Mega Sandrana Rims ki physical and medical rehabilitation gi staff ani phurui haibagi wahaudagi Rims ki tising amasum nan tising staff singna thab lepagi khongjang sangsindana lakibane Stride aduna maram oiraga ana laying dasu chauna akaiba pikibani Amarada Rims Hospital the Nantising staff amadi nurse singna thabak lepagi khongjang sangsin kiba laibak thibani thabak lepagi khongjang sangsin dringai mangwinana Rims ke director manakta MLA masa satuna wari sanaba satkibada wari sanasi haiba yarakidabana maram oiraga laying lakpa mi kayada khudong sada mai na lakiba adusu laibak thiba amani haina Wangkhem Assembly constituency ki MLA ke Mega Sandrana fongdorakli amabu oirabasu thokriba thaudok adu matungda amuhanna thoktanaba Rims ka authority Niyom niti ama siamdana mayak sengna miyamda kangan ba ama mathau tari ana layengi yenglaga ngarang semester ke level da wari sanaduna nakal aniki marakta yana ba mapurakre ngasita ki rimsta mausagumna thabak satharagani haina fongdoki kano tawsi asoiba mayam ama thinadana leibak ngakpa honade aduna khoi leiriba mayam singsi masi honorable chief minister gi dasu moisu ngarang khoi phaminadana kano toroga patient gi interest ta handoknarsi haidana khoi ngarang budi yanare khusongnare adu taragasu aidi hano masi bandharna tawdringai da director gi da chalaga yam thoning deba thodok thoibisi wari sasi losanse na budi hana budi sati chalurabani adu da moina phaminna se yadadana sangtharakibani adu bo laibok thibani
Hauki Bazun Konmato Ginamidang Puntargamini Punipan, the Infal East District Manung San Makaba is with the labor. That is Suman for Rifles campus type to quarter number 3 da Sangjapam Loudon labor, Tangwiban Loudon Pura Lake Idegi, Ningomam Navasandra, Elias Nava Elias, Nongdren Komba Chayanka Apopa Lake Drava and Iboyam Amade, Mark Driver, Tangwiban Hizam de Lake Idegi, Lai Sangbam Sanjit Elias Sinkai Saini Pumato Apopa El, Lal Singh Nomina Kaftana, Halamado, Aina Tingraba People's Revolutionary Party of Kanglai Park, Pre-Park Red Armina, Satakibani Haina, Aina Tingraba Asigi, Department of Palestine Propagandagi, Publicity Officer, Captain Asowana Tadorapa, Silomana Kangalakli. Yawloi Saduna Yawal Kongsat ki Mingset Tian Bamadi, Lup ki Yamla Senpam Kaya, Maranai Wina, Sina Toki Bagidamakta, Lup Asegi standing order Matungina, and Navasandrabu, Akposerak Pikibani Lunena, Lup ki Mayokta Laikraba, Mioi Amagi, personal guard come driver Orama El Sanjit, Elias Sinkaibuso, Tangai Fadana Serak Pikibani Haina, Serula Maral Makatana Fungdorokli. Mamang Tagitara Masung Trate Kilonaba Ahinda, Regional Institute Medical Sciences Hospital Rimski, Mel Hostel Tokiba, Tautok Amada, Soktana Aruba Pibamda, like a Nariba, Bisnobu District, Tanga Dagi Doctor, Ningtauzam Ganes Horgi, Matangda, Rims Hostal Authority, Tumination Bagi Mayok Tangarang, Moirang Kuno, Kaitelda, Miam Wakani Fam Kre. Wakani from Aduga Marilenana, JC against the attempt to murder Dr. Ningtauzam Ganesorgi convener, Ningtauzam Bizen Haikibada, Masagi Hospital da, Intan Tauriba MBBS Dr. Amana, Wakal Tadana, Laikanaba Fawada, Rims Hospital Authoritina, Tumination by Basi Yaning Day. Ganesorbu Tamtina Furam Liba Maralaba Musing Atubada, Potoktuna, Atsuma Wild Sat Tagadabani, Rims Asigi Hiramasigi Matanga, Manipur government so Mieng Sangbi Haina, Fongdorkli, Lunena, Ngasi Paba, Mirol Tadana Sizo Hostalda, Aruba Pimamda, like a Nariba Ganesorgi, lying with the Sangadaba Senpam Kudimak, Rims Hospital na, Putokadabani, Karigumazi Sina Taliba Diman Singh, Tabakta on Tok Trabadi, Akanba Kongzang, Sangsingani Haina, 16 Wasu, Tamlakli. Ajibokta Sarkar की मईदे की पुलिस की मगे की कहीं एक्शन अमत लखत बसे ऐको यामना थमोई सोना नुंगाइते अना बसे मसीगी रिकवर तौबक्ति रिमकी न दायित्व लबम थोकपनी है बसे आई जेसी की साइड की हाइजनिंगी जुलाई की अहुम भोके मनुंगदा ऐको न डिमांड अनि का गवर्नमेंट की साइड तौजरी मरा लेबा मियोई सिंग से 3 जुलाई भोके मनुंग पुथोकदबनी रिम्स अथॉरिटी ना डॉक्टर गणेश्वर की मागी एनी रिस्पांसिबिलिटीज दायित्व लौगदबनी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर आइना हाइजनिंग बदी डॉक्टर गणेश्वर की केस Miyang Sanghaningi, Home Minister, Health Minister, Health Director, Responsibility Person Jingja Asijina Daita Lahoningi. Kanglai Park Students Association KSA Gasirola Magimatung Nagaland Board of School Education na prescribed tauba a book on Nagaland for class 9 and 10 haiba textbook da Manipur Kakta da Natana Malim Ati Mafumda Fangdaba Siroi Lilibo Nagaland Kakta da Fangi Haina Lani Irakiba Adugi Matangda Nagaland and Lali Hajar Pagalina textbook Asigi Anobi Senadi Wahi Singadu Hablak Tri Haidi Panbayava the KSA Madimiamna Aran Wahi Singasigi Matangda Kongzang Sangsan Kibani Hausi Sanabagi Pao Taruk Sabah National Indo Hockey Championship ta Manipurna Chhattisgarh amasung Biharbu maiti pibu ngamkre Indo Hockey Association of India gi miang makada Maharashtra gi Nasik ta satharliba Championship asigi ngarang sanakiba ahanba match da Manipur gi sanaroi P Priyo Kumar P Adeva amasung N Gunamani na panjal amam sanduna Chhattisgarhbu panjal ahum sinoda maiti piki bagalunana anisuma match dana S Tarun P Priyo Kumar P Purnachandra amasung N Gunamani na panjal amam sanjinduna Bihar ba panjal mari ani da maiti piki ngasi Manipur team na makata ba match ani sanagani Kuntraum Suba Glenmark National Sub-Junior Aquatic Championship ta saruk yarugadaba Manipur team hayang Imphal thadulagani Championship asi Swimming Federation of India gi miang makada Karnataka Swimming Association na sinduna Bangalore gi Basabangudi Swimming Pool da thas gi kurma pandagi July ani faba chathagani Manipur gi dupamasa swimmer manga na event tara manga da nupi masa swimmer tarukna event tara matura sar yabagalena 1 meter springboard diving dana nupamasa anina sar yagani and Deveswar amasung CS Bijando anina swimming amadi diving course oriba Manipur team asi M Lokeshwar na lusingduna hayeng Bangalore gi damag Imphal thadulagani
All Manipur Gymnasium Welfare Association gi miyang makada Bodybuilders Association of Imphal West na sinduna Bodybuilding Championship ama pangtholagani ori pok kangsup lambi da laiba naurem thong da July gi thak kuthramatoi July thagi kuthramatoi da pangthokadaba case prize na lupa lising homudra oiba championship asira sar yaningba Imphal West ki manung sena laiba bodybuilders singna championship asigi chana pathap singh Bodybuilders Association of Imphal West ki secretary dagi khangba yagani hairi Imphal West Kaktagi Oiba 70,000 cash prize Oigedaba Bodybuilding Championship ama July gi tang kuntraga mathoida Naramthong da pangtok lagani hariba championship asida Imphal West ta leiba bodybuilders sing bu yokat piriba gym khuding mangna Imphal West ki general secretary bu tanabiu aduga civil society organization sing Manipur da leibiriba singna hariba numit asida ban blockade na singba tobi denaba civil society organization singi mafumda doksabaga loinana haijeri Imphal West Kaktagi Haujaro Moraba Pamana Pizari Thawal Wang Matabada leba multi-storage market building puna namthakre municipal council na dukan mapu sing hongdok kinaba khangan kre Pungni Funifar ki jana strike na tampa ki mausa ki punsida sauna saithing pikre release alama miyamu laksinna na bahot na bada police na tear gas ke akap kre NRF yang bom saba miyo ini hai na police na fazin kiba mangi hai na asi JCLPS ka mari amata laina tabata natana masak khangdi hai na sangdorakli amasung semester okram ibobi amadi MLA Mega Sundramasana lale hai jabadagi dreams ki tabuk lepaki kongjang handokre